Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Tinahom, Kapitulo 1, versikulo 7. Naimbag ni Yahweh, salakniban na dagiti tattao na iti tiyempo tiriribok, aywanan na dagiti agkamang kenkwana. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ana, nagrigat at talaga ti agtrabaho iti construction. Nagpudot. Ay, wan nga rod pare. Ay, sapay nagbasit nga rod ti sweldo. Ne, kung nagman no agpangato damatan. Saan ka amang namnama, pare? Kung kunadala ang data. Anusan tayo na pare. Nasaysaya at yada trabaho na ngam tayo awan. Kanya nga rod, talaga akasta. Okay. Awan ka diti plano, agbiro kiti sa bali at trabaho pare. Ang damat si Kangay. At damot pare, ngam narigat pa ilaing ti umakar ita. Sa bagay, pare. Anusan noon niya ti adda. Ay, kumusta ngay ni bagat mo? Gapota kayat nakatulungan, dayjay, nagbirok mo iti trabaho na. Nasaya at ano kasta? Kanya ngay mo tinabirukan at trabaho, pare. Ay, kasimot ni ading yu Paulina. Makilablaba mo't lagaya man kadagitibak ng apamilya di tailay. Anya, ay unay matan. Kaslamot sila unayan ti panagbiag na. Anya ngay tararamidan nila kay na. Ay, kat construction Saan kumamatan nga agtrabaho ni Paulina ano at ang trabaho nila kay na? Kat no talaw dagiti babasit pa'y nga anak da, amasapol nga igatangan da iti gatas. Ay nanang, kaano nga taaya alumong ti panagbiag di buridak yung. Awan lat amukon. Adumot nga min iditibak na nga nagararom kan kuana. No apay adayjay pa'y amamirmiraot apadat ayaw tinakiasawaan na. Mala, bay amon, siya kung tagluto bakit? Amok sakit day ta imam naglaba. Wen nga rod lakay. Ay, nagsaniit numabasa. Kung nakmatin ka, asaan ka na makilablabada. Ta siya kung tagtrabaho. Kurang nga rod ti sweldom, lakay. Sapay pa nagbabayad manan iti kuryente. Ay, wan nga rod At dapay utang ko kanimanang ko. Mabain ako na mapan ije balayda. Tanabayagan dahi dyan nga utang ko kankwana. Saan kanya umutang bakit? Oray kadagiti kakabagyam. Tano saan mo ida mabayadan? Ado ti maibagaday tiliklikudam. Paulina! Paulino! Manang. Hay, adda ka matlagayam di taunag. Nagbayag mo alokatan ti ridaw. Nakaidak ngamin manang. Tama di ti bagbagik. Kasano? Nagmalmalam ka naglaba iti kalman. Ha? Kasano anaamuan nyo? Ay na adda aya maisikreto kada kami. Amumi amin ama paspasamak iti biagyong agasawa. Unay matdaytan. Agbayad kan. Kwa, manang. Inam abulanan di utang mo. Agbayad kan. Agyaman ka kiti tadyak inikan iti interes na. Agbayad kan, tamapanak makipalingkay. Nay, pare. Apay akas lang makasangsangit ka anang kita iti dayta sweldom. Nagbasit ti sweldok pare. Kasano kat nagaduti utang mo. Inkisaydan Ay, po aya. Nagrigat talaga ti biyag. Ay, No adda ko masabali pagtrabahuan. No addalaan ko masabali. Siya kun ati mo na mapanijay. Diyak kayat nagnanayon na kastoy pare. Anya ti kayat mo? Bumaknang ka? Saan mo ta bumaknang? Gamday tay saan akmat kumaamaawanan Adu di ta apamuspusan, pare. Saan ka mapukawan itinamnama? Lakay. Anusan tayon aday to'y lugaw apang rabyan. Ay, maanusak na ita akanin bagay. Si Kangay. Maanusak mo't Anya ngay nga rod. Imay nak ngamin siningir ni Manang.
Nasaya tanabayada mo. Ano? Jack magustan ti panang tagibasit na iti panagbiag tayo. Kunana, nga awan ka nun tinamnama a makalungaw tayo iti kinarigat. Naimot tunday ta pa nagsasao na. Uwan nga ron. Talaga nasakita na kiti imbagana. Oray man pay. Pilyin na kumamot ti bagbagana Imbag kadakwada Ta saan da amarik na ti kinarigat ti panagbiag. Taad da natalgad at trabaho da iti asawa na. Mala. Bayam bakit? Ikarek. Lumong tumutlaang ti panagbiag tayaw. Saan nyo kadiunay at tagtagibasit ang di panagbiag da Paulina? Ne, asino ay atimang tagtagibasit kadakwada? Da kayo! Katpudnumat ngamin. Anak dalaang ti umadado. Ngem ti panagbiag da. Ay na, nakakaasi. Makitam la kumadji balay da. Takup-takup. Ay, anyalakit din. Tauyawan nyo pa'y dagita abambanag. Imbis ko maatulungan nyo. Tultulungak matida Pautangak mat no umutang. Saan ay atulong dayta? Ay na adon tinaitultulong ko kadakwada. Ngam agpatinggamot Tadida mat tulungan ti bagbagida. Manong, nalaing ka nga construction. Saan ka di? Ay katuan aading ka. Mabalin ka mo't nga electrician. Ay, una ding. Ado ti amok katrabaho. Apay nga rod nga anusam ti ag-construction laang. Ading. Ado dagiti wagas. Tapno dumoras ti panagbiagyo. Saan nyo nga ipalubos at agibasitan da kayo dagiti tattao iti aglawlawyo. Ipakita yo akabailan nyo ti agprogreso. Paulina, udno ka day akan ayon ama pa ni Manila nila kay Mau. Ha? Anya laang ang aramidan na ijay. Agas-gastos laang. Kasta lang nga ro daw nakakaasi ti panagbiagyaw. Agbirbirok iti trabaho na ijay, nanang. Ay na, nagastos ti agtrabaho ija Manila. Mapantumot laang ti sweldo na para kenkwana. Ibirbirok na nga rod no sa dino ti pagswertyan na, nanang. Ay, awan lat ang mukon. Nasa isaya at mutlaang no dito'y laang ang probinsya nga agtrabaho. No adda dito'y probinsya, dilawan nyo. No mapan ija Manila, adda lat tamakunayo. Na, Anya laangan ti aramidan mi, nanang. Tapno awan ti makunayo kada kami. Pay amlaeng nga sumanao. Agan anos talatan bakay. Hanggang sobrada mo tan. Saan da mo tabiyag ti biyag ta? Adda na biro ka kung natrabaho iji Manila bakit. Iso saan kanya gladingit? Makaanay nga ro ti sweldo. Di kagdanag bakit. No adda ako ni Manila. Nalakaak to niya gapla iji abroad. Ha? Ag-abroad ka? Wen bakit? Mangrugin ti swerte tayo. Oh, Paulina, papanan yung agina. Ay, mapan kami makimisa, manang. Ay, umay kayo Agkamang tayo latta iti apo. Kat agyaman tayo iti kinaimbag na. Ay, ado ti lalabaak. Da kayo lang. Awisan mi kumani, nanang. Ay na, mapan makitong itday jay. Maibaon mo ay amakimisa. Sige nga rod, manang. Panawan da kan. Sige, ikararagan na kami laangan kininanang. Ala, inkayon. ni Paulinan samat jelim mabas. Wala nang kadwa na dagiti apo kong. Papananda. Makimisa da ka no? Na, imbagam kumaang imbati ng dagiti ubeng. Apay nga itugot na kat nagado ti tao ijay simbaan. Ay na, bayan nyo latan. Da kayo katiagaw awirin. Sa bagay mo't kit diya. Jakon makasugal no da ubeng aw awer kaw. Sa bagay, asidagmat lang ti simbaan, nanang. Wan mo't kit diya. Alas, sige. Mapana kon makitong di takaruba. Sige, nanang. Ket no mga bak kayo, balatuan na ka. Dito'y kamin balayo ang makipangaldaw, manang. Tawan nila kay ko. Ha? Napanan dyan na laing asawam? Napan nagbabae? Ni manang mat. Napan ija Manila. Kat, mangmangtad matlaang iti sweldo na. Uwan manang, agor-urnong kami. Anya?
At dapat laganas yung agurnong, nagbasit lang arudan ti sweldo na. Kwa ngamin manang, padasan nila kay ko ti agabroad. Anya! Barang ada swerte na ijay, kat dumuras met ti panagbiag mi. Ay, kalukwan. Nagadun ti amamok a nagabrod. Nagbalinda a broken family. Tano saan a nagabrod ti nagbirok iti sabali. Jay imbati na nga asawa na dito'y Pilipinas ti agloko. Ay, saan ko mamot ang mapasamak kada kami ti kasta, manang? Oho, apay kumaasaan ngay. Ikarkararag ko iti apo, asaan ang mapasamak ti kasta, manang? Amok, saan na kami abaybay-an ti Diyos? Ala, ingka nga rod agluton. Tani, uray siyak, mabisinak matnag. Ay na, nagrigat ti biyag iti abroad, kundi laeng nga agabro-abroad. Saan nyo ka din akontraan dagita a plano da? Ay, uray makitam. No saan to ang makaanos na ijay, agawid tumutlaang nga uray di na painalpas ti kontrata na. Saan mat siguro, nanang? Sayang laang, ti gastos da. Nasaya at kit di tada plano da iti biyag da. Aha, plano-plano, wapo malpak tumutlaang. Sayang, dagita planaw. Ituloy ko latta da itaw, bakit? No adamang kun kontra kanya, ad-adda nga agporsigiak amang ituloy. Wen lakay, sige, ituloy mo. Panag nakakadakwada nga agbaligiak. Ay kutwen Basta agkararag talata, bakit? Amok adinakbaybayan ni Apo Diyos. Anya, mapanon iti abroad nila kay mo. wen nanang, agflighten. Ay, apay nga intuloy na ti plano na kat delikado itay iti abroad. Apay adelikado. Apay, di mo maboy-boy ay jay telebisyon dagiti gubat ang mapaspasamak. Anyakot ni nanangan. No ngay mairaman iti gubat. Ay, saan ang mapasamak ti kasta, nanang? Ha? Patsam na maanusan nila kay mo iti abroad. Pustaan ta, agawid mo't laang adagaws. Saan kumamot nanang? Ay, napauli na, pumudno amin nga ibagbagak. Nagadaw tinapan iti abroad ang nagawid mo't laang. Uray san pa'y analpas ti kontrata da. Hello, lakay. Hello, bakit? Ay na, nagrigat talaga dito'y abroad. Angam, ananusa ko na. Wen agan anos ka dita, lakay. Di mo pa'y pampanunutan ti agawid. Apay aya, anya manen ti bagbagada. Saan mo kano amaanusan dita? Kat agawid ka adagos. Saan to ang mapasamak na ita? Bakit? Ala, agan anos ka dita. Kan agan anad ka ha. Wen bakit? Ure anya ti mapaspasamak. Lepasag ti kontratak ditoy. Ken ikarik nga agbaligi ak. Wen, lakay. Italagta ti amin iti Diyos. Kat amok, di na tayo baybayan. Oh, saan kayo ang matagtagari ita? Tanadamag yu anapintas si trabaho ni Fidel ijay Dubai. Sapay kumaata agbaligi ijay. Nanang, anya ti makunam. Ha? Kasta laon iti panang tagibas sityo idi ka ni Fidel idi adda dito'y Pilipinas. Narigat lati agsasaaw. Kitaan tayo no saan tong agloko iti abroad. Ayun, ado ti madadadail a pamilya gapu iti dayta nga abroad. Sa bali ni Fidel, manang, nanang, ada prinsipyo na. Kan nasaya ti panggap na. Isu nga adayo ang mapasamak dayta nga ibagbagayo. Nanang, apay ngagsangsangit kayo. Apay, di mo pa'y ayan na amuan. Tian niya. Alaan ni Fidel dagiti agiina na ija Australia. Anya. Ay, awanan. Jakton makita dagiti apo ko. Apay ngagsangit kayo ngay. Rumbengkit di amaragsakan kayo. Awanan ate, umay mga sikaso kada kami ni tatang yaw dito'y balay. Imbag di Paulina, tanaano sa mga sasikaso kada kami ni tatang mau. Nanang. Alaan itan ni Fidel.
Saan ka di akayat yo alumong aw ti panagbiagda? Wala. Hindi pa'y butkit di ang arapaap ko na ita. Iso asaan kayon nga agladingit. Mayaten ti panagbiagda ita. Agragsak kayo kit di tadimuras ti panagbiagda. Nadamag ko nga agnaad kayo matgaya man ijay Australia, ading ka. Wen manang, kabayatan ngamin ti kada na ijay Dubai, in process na dagiti papeles na amapan ijay Australia. Kat ita, naiproseso mo't dagiti papeles mi kadagiti anak ko. Ay na, agladladingit ni nanang. Di na maaklon, adi na kanon makita dagiti apu ko na. Anya kat ni nanangan aya. Sana bale, agbakasyon kamin tumot laeng. Day tangarod ti bagbagak. Di kay madanagan manang. Saan kamin to makalipat? Aywan kayam ading ko. Diyak pa'y lamabayadan di utang ko kan ka Na-short kami ngamin ita. Taado ti binayadan mi. Bye-bye amon day jay manang. Uray saan mon abayadan? Ha? Ay na, agyaman ak Paulina. Basit labanag day jay. Uray siyakmat. Maladingita nakapumanaw kayon nga agina. Angam ko namat nga agbakasyon kayon tumot laeng. Wen manang, namnamaan nyo day ta. Imbag kada kayo ading ko. Tanadurasan ti panagbiagyo. Pagyamanan mi day ta iti Diyos manang. Talaga anaimbag tinamarswa. Kasanuman kadagsan dagiti dumteng apan nubok, kan ado apanangom si kan ka, ngam no kumamang kay ti Diyos, si dadaan lata at tumulong, gapot at ti Diyos, naimbag unay. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.